Na boigo gotigara samangana rengete chisemi na boigo na matemwa na KCSE abaka basokali tukolia rero tumurekere skuru ya muraya Kisii yubono habange bakubolia na kiyaba ke okolia asamate mwabo skuru yino na boli asamate myo mwako yega skuru aho nigo cyarroka nako yetiga maega unabone skuru ya kadno tunga musocho skuru yegonga skuru ya kegetuma ngati skuru kiri cyatige skuru imaga asamate myo mwako yega kolenga no mwalimu mo skuru ya Kisii boss Fred Mogaka niga yana kiribune skuru nigo yanyore mini ya 9.1 asamate myo mwako yegana gote abuna gekolenga no mwako eta basukira sekerenge mu kya sekende a sekondar roka na gotasa sokera kirage amatem yo mwako yo itangani kaito akranya sambi muna singencho ya matokeo tuanyolire rero ya bana baito 527 ere breakdown ya grade chanyoru na bana baito ega sitwa bwaterana n'abalimu n'abafanya kazi ya board na bandi bari musikane tena mangana kisemi tuanyora kurwa serisali chire 22 -93 B+ 117 B plain 123 B- 75 C+ 70 C plain 20 C- 5 mwana bana ba moyali babere babwata 2 D+ ese mini ya 9.12 kero kulile baituko ile university in terms of percentage igere 95%. Matokeo yanatirete kubwa yale ngo makolia kero makolia twabwate mini ya 8.89 meaning nga ntobwate positive deviation na batua ragete nga matokeo itega twakota chimoka na bindu binde no halinge kurandelia setwanyora 9.1 so is a result to call in school and we are proud about it.